Imini yesabatha ebenhle babangcwele. Sizovula ngehlakalelo 36 inkosi kusephama kwebanga. Ngofa ingenani mina ngofa ingenani mina angofela esandleni sakhe owathunwa angofela esandleni sakhe owathunwa angofela esandleni sakhe owathunwa angofela esandleni sakhe owathunwa lokhala songena
Asibonge. Amen. Ihloko lasala inkonzo sithi umehluko phakathi kwamadlozi nabangcwele. Ukhona into noma khona inkulumo eyake yakhulunywa uJustice Mkhweni. Uthi-ke uJustice Mkhweni uma ufuna ukuba amanga ebele iqiniso ubowahlanganisa neqiniso bese waphinda phinda lo gcina iqiniso liphele bese kuphasa lamanga. Kunezinkulumo eziningi esasiye sithole kumaNazaretha ziphenduliwe noma ungathi into uyichaza kanjani kodwa ubathole sebeyiphendula beyikhuluma ngenye into. Ngiyafisa ukuthi lezi zinto ngizichaze futhi ngoba sekunabantu abaningi ababa amaNazaretha kodwa engakholwa ukuthi bonke bayayazi inqubo yobuNazaretha njengenkolo. Abaye becabanga ukuthi mhlawumbe into abayenzayo bayisusa la kanti thina si revive into esayifundiswa umprofeti. Ayikho into esinayo la esivele sayisukela nje. Ingelosi yafika yathi ngithunywa ubaba uthi makhele indlu kaJehova okusho ibandla bese kuleli ibandla ufundisa abantu ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani kodwa ucaphune ezimfundisweni zomprofeti efundisa amaNazaretha. Ngakho-ke ngaso sonke isikhathi uma ngabe ngikhuluma ngendaba kaNkulunkulu ngiyaye ngibheke ukuthi umprofeti wathini ngoba imandate yami ithi angibheke noma ngithathe noma ngicaphune ulokho okwakhulunywa umprofeti ngoJehova. Njengoba silapha nje bantwana abangcwele sihleli ehlalweni ngiyakwazi ukuthi amaNazaretha akahlale ehlalweni kodwa imandate yami nemandate yesikhathi sikababa mkhulu ayifani. Ubaba mkhulu akafihlanga ukuthi uthunywe esizweni sakwaZulu, akafihlanga lokho. Wazi wabhala isihlabelelo wathi uyabizwa Nkosi Solomon. Ngenkathi ubaba mkhulu ethunywa esizweni sakwaZulu kwakukhona nemission. Imishini zafike zathi abantu uma sebeba amakholwa abakhumule idwaba bekhumule amabhulukwe. Abakhumule idwaba bakhumule amabheshu bese befaka amabhulukwe bengasayifaka ilokhoza idwaba namabheshu. Lokho kwaba umthetho ekuthenini umuntu akakwazi kuba ngumKristu efake ibheshu. Akakwazi umuntu kuba ngumKristu efake isidwaba. That was the law yobuKristu.
ubabamkhulu wayesefike ethi cha ibheshu nesidwaba ahlangene nokukholwa ngakho-ke awukwazi ukukhumulisa umuntu ibheshu nesidwaba wenze sengathi umuntu uma esekhulumele isidwaba nebheshu sekholiwe yathi ukufaka isidwaba nongasifaki ukufaka ibheshu nongalifaki akuhlangene nokukholwa into yosiko. Uthe-ke uma ubabamkhulu efika lapha kwaZulu wabheka zonke izinto eziphambene nomthetho kaNkulunkulu wasiqeda kwasekuthi izinto ey'ngamasiko kodwa ey'ngaphambani nomthetho kaNkulunkulu uNkulunkulu ongaze ekhulume ngazo wayeka njengoba zinjalo. So unkosazana uma esichazela uthi ubabamkhulu wayethunyelwe esizweni sakwaZulu specifically wathi ehla ezulwini wayethunyelwe esizweni sakwaZulu. Manje kulesi sizwe sakwaZulu kunezinto ezingamasiko okwakufanele ebheke ukuthi lolu siko liyaphambana nomthetho kaNkulunkulu noma lolu siko aliphambana nomthetho kaNkulunkulu. Uma lungaphambana nomthetho kaNkulunkulu bese bese yena egcizelela ukuze bebona abantu ukuthi akazwile ukuzobula namasiko akwaZulu. Kodwa lawo masiko akwaZulu aphambana nomthetho kaNkulunkulu waye ewastophisha. Kodwa njengamanje akubesanakwa lokho ukuthi ubabamkhulu kunamasiko amaningi ayekwaZulu kodwa wafika wastophisha. Ubabamkhulu wastophisha ukuphuza utshwala. Kodwa ukuphuza utshwala kufana nosiko lwamaZulu ngoba ngisho abantu abangasekho benzele utshwala benzele yonke into enjalo kodwa ubabamkhulu wakustophisha. Ubabamkhulu wakustophisha ukubhula nokuyeza ngomeni nokuhlabela amadlozi. Leyo nto ijule kakhulu osikweni lwesiZulu kodwa wafika ukustophisha lokho ngoba kwakuphambana nomthetho kaNkulunkulu. So uma ifika ingozi phakathi kwethu ithi nina leli ivangeli elizolishumayela akulona ivangeli elishumayeza amaZulu ngoba amaZulu asehlale nokukholwa for over 100 years. Ngakho-ke asekho isidingo sokuthi sishumayeze amaZulu. Uma ngabe amaZulu engazange ayemukela lenkolo isiziyagcina siyilento eyiyona akuseyona umsebenzi wethu lo. Kodwa thina sithunyelwe ukuba sishumayele emhlabeni wonke. Ngamanye amazwi isimo sethu sifana nesimo uYeshua ngenkathi esemhlabeni wayeshumayela ukuthi abantu kufanele bekholwe inkolo bebe ngama-Israelites. Mawungayima Israelites awukwazi ukuyikholwa. Kodwa uthema esehambile uYeshua esebuya wayesethi leli ivangeli bengilishumayela alishunyayela umhlaba wonke. Kodwa akukho akushintsha wathi leli ivangeli bengilishumayela lishumayeleni umhlaba wonke. Kodwa ekuqaleni wayethi leli ivangeli engilishumayelayo noma niyoshumayela shumayelane abantu bama-Israelites kuphela. Ukubhale phansi lokho kuMathewu 10 uYeshua. Kodwa akazange esho ukuthi uma ngabe senishumayela kwezinye izizwe uxegiseni umthetho kaNkulunkulu. Wathi njena lokho bengikushumayela ushumayeleni umhlaba wonke. Ingilosi nayo ifike yathi lokho okwakushunyelwa ushembe ushumayeleni umhlaba wonke. Kodwa asizukukuthatha okungamasiko sikushumayela umhlaba wonke. Ngoba abantu bayayazi into engamasiko nento kaNkulunkulu. Bayazi mangabe usuqhamuka namasiko aphambana nomthetho kaNkulunkulu.
ngakubuza englosini ukuthi njengoba uthi leli bandla ngelomhlaba wonke uma ngabe mhlawumbe leli bandla lingagcina selise ngalinganisa ngeAmerica ngathi mali ngagcina selise America sesivula iTempeli eAmerica abantu bayohlala kanjani yayisithi ingilosi bayohlala ngendlela abahlala ngayo ngathi manje ababe ngabantu abajwayele ukuhlala ezihlalweni kwenziwe njani wathi bayohlala ezihlalweni ngoba awaqala wathi ukhona yini umthetho othi uma usesontweni ungahlali esihlalweni ngathi mina angikwazi wayesethi ke bayohlala ngendlela abahlala ngayo kodwa lapho umprofeti khona ethi kabaguqe bayoguqa bonke kodwa uma behleli bayohlala ngendlela abahlala ngayo ngoba awukho umthetho kaNkulunkulu othi uma ngabe usesontweni ungahlali ezihlalweni wayesethi kuyo yonke into oyenzayo ubobheka ukuthi uNkulunkulu utheni uma ngabe uNkulunkulu engasho lutho it is fitting for you ukuthi leyo nto uyenze ngendlela obona ngayo ngoba uNkulunkulu akasho ngolutho ziningi izinto ezishintshiwe ekuphakameni kusukela kwabakhona babamkhulu ngeke abantu bazi ukuthi mina umama wami washada ngeveli kodwa wayeseshada sobabili wayeshada ngeveli yayingekho into ukuthi mawushade ushade ngesidwaba ubaba mkhulu wahamba abantu abaningi abakholwayo ngaphandle kwalabo abangamaZulu kuthiwa beqhoka nibabone ngisho amakhosikazi ubaba ohleli nawo ubaba mkhulu aqhokile alikho icala lapho ngekhathi endala amaNazaretha ayisinana ubaba mkhulu ayisina ngezambulela ngisho ithombe ziyakusho lokho kodwa kwahamba ngesikhathi besebenzisa amashoba ithika ingilosi into ngeke ukwazi ukuyishintsha yinto efike introduce ubaba mkhulu engekho ithi awukwazi ukushintsha isikhoshi ukusina ngesikhoshi ngoba vele ingubo ubaba mkhulu owasuka naye ezulwini isikhoshi kodwa amabheshu ayenzelwa iconvenience yabantu bakwaZulu nabantu bakwaZulu njengamanje na abasayingeni indaba ukufaka amabheshu ukufaka idwaba kwaku-convenient for indaba kwaZulu na njengamanje na abantu abaningi abasafaka idwaba sebafaka ngoba bephoqile asinayo umthetho othi singayikhumula inhloko kodwa sakuyeka ukukhumula inhloko ngoba ukukhumula inhloko ukufaka inhloko kufana nokufaka isigqoko ayikho into njengamanje inconvenient ngokufaka inhloko manje nake uma sifaka inhloko ngisho bonke abantu bayithanda inhloko ngoba inhloko njengamanje na iyisigqoko nje uyayifaka uyikhumule ngokwakho akudingi ukuthi ibe nemicikilisho enjalo akufani nokweluka inwele uzenze zibe inhloko so sayifaka inhloko ngoba siyibona ibukeka nabantu beyithanda hayi ngoba iwumthetho kaNkulunkulu and noma isiphi isikhathi makunesidingo singayikhipha inhloko umuntu mayengayifakile inhloko akusho lutho ngoba hayi ukuthi i-part of indaba kaNkulunkulu but it's just a mere uniform esayithanda ngalokho ke kufanele ukuthi sizazi izinto uNkulunkulu ofuna ukuba sizenze nezinto ezingafunanga ukuba sizenze ithika ingilosi leli bandla liyi-pilot project yobuNazaretha ukuthi uma ubuNazaretha sebuhambe umhlaba wonke kuyoba njani we are a pilot project sifuna ukuthi abantu bebuke kithi
ukuthi uma uNazaretha sekugcwele umhlaba wonke koba into enjani. Ngakho ke asiyekile ukwenza lezi zinto because you are defying mhlawumbe ubabamkhulu noma ubani, but we have been made to understand ukuthi ubabamkhulu wayethunyelwe esizweni samaZulu, kodwa ingilosi ithunyelwe ezizweni zonke. Njengoba yasho yathi uthunyelwe ukuthi ukhulume ngoJehova, ukhulume ufundise abantu ngenqubo yokukhonza uJehova. Such thing ayikho emhlabeni, ayikho. Abakho abantu abafundiswe ngoJehova njengathi, abakho ebuKristwini, amaNazaretha akayingeni leyo nto, kodwa afundiswa uBabamkhulu. Nalabo ababeyibize mhlawumbe bethi Jehovah's Witness, abanye kube ama-7-day Adventists, they keep on choosing ukuthi hayi asikuthathe lokhu sikuyeke lokhu kasikwenze kanje, lokhu sikwenze kanje. They don't do everything ekhulunywa nguNkulunkulu nendaba kaJehova. Ngeke ngisho kuma-Muslims ngoba ama-Muslims nenye inkolo engazi kahle ngayo, kodwa nje kuma-Christ nakuma-Nazaretha, we are the only church elandela inkolo kaJehova ngayo yonke indlela. We don't pick and choose ukuthi hayi angikuyeke lokhu, angithathe lokhu, angikuyeke lokhu, ngoba okuyeka uvele kusho uNkulunkulu. Ngakho awukwazi ukuthi wena bese uyichuzela ukuthi ngiyakuyeka lokhu, ngiyakuthatha lokhu. So leli bandla libandla eli-pilot project ukuthi uma ethi uYeshua umbuso wakho mawuze emhlabeni, intando yakho yenziwe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini, siyenza kanjani intando kaNkulunkulu emhlabeni njengoba isezulwini? Siwugcina kanjani umthetho kaNkulunkulu silapha emhlabeni njengoba siwugcina ezulwini? Lokho kubalekile. Manje ke ngiyangithole izinkulumo ezizinhlamba eziqhamuka umuntu othi weNazaretha, ngingaze ngaqonda ukuthi lo muntu weNazaretha kanjani. Umuntu umuzwe ehlaba ukuhlala kwethu, kodwa engeke iquote eBhayibhelini ukuthi lokhu ukuhlala kwethu ku-wrong ngani. Umuntu ebenesikhathi sokuthi ethi mina ngisifanisa noShembe ngoba ngigqoke izingubo zaShembe. Ngingaze ngazi ukuthi lo Shembe okhuluma ngaye ubani. Angazi ukuthi lo Shembe okhuluma ngaye ubani ngoba uShembe esimkhonzayo uShembe owumoya. But mase kuza kubafana bakwaShembe bonke bangabakwaShembe. Bonke bayayifaka lezi ngubo ukuthi mhlawumbe is he concerned about isibongo sakwaShembe vis-a-vis isibongo sakwaMpanza, or is he concerned about uShembe lo esifunda ngayo? Ngoba uShembe isibongo is another thing, noMpanza isibongo is another thing. Akusho ukuthi uma ngabe njengoba ngime lapha njena sengizofana na bonke abantu bakwaMpanza sebezofana nami. Akusho ukuthi babamkhulu ngoba wathi noNkulunkulu bonke abantu bakwaShembe nesibongo sebezofana naye. Ngakho ke ngiyengaqondi ukuthi umuntu uma ethi angingafani noShembe, angayifanisi noShembe, ukuthi what does it mean? Imuphi lo Shembe okhuluma ngaye? Apart from the fact ukuthi ingubo engigqoka ingubo yabapriesti esayenziwa uJehova, kodwa uthola kusena amaNazaretha athi ngayifake ilokhuzo, ngayifake ingubo efana nakaShembe, kodwa noShembe wathathela eBhayibhelini. Le ngubo lena yathathelwa eBhayibhelini. Ngiyafisa ukuba ngibakhumbuze amaNazaretha ukuthi mina ngizame ngawo wonke amandla ukuthi ngenze into as I'm told. Ayikho into engake ngayenza ngingatshelwanga ukuthi ngiyenze. Ngenkathi ngiphuma ebuhleni, ingilosi yathi uyaphuma ebuhleni, kodwa awuphumi ngaphansi kothingo. Ngakho ke njengoba ungaphumi ngaphansi kothingo,
lapho osungula khona ibandla ngeke uvunyeleke ukuba ume phambi kwebandla ube umholi njengothini ngoba uthi ngusengiholi wakho. Ngeke uyifake ingubo yobuholi uyofaka ilokuza ingubo emhlophe uhlale nenhlasuthi ngoba uyobe usengaphansi kwababa uThimo noma uyobe ungasekho ngokuthi usonte nalabo abantu kodwa uyobe uhlala nalabo uyoba kanjalo. Ngakulalela lokho ngiphuma lapha ngangihlala nenhlasuthi ngiguqe ngilokhoze ngishumayele. Kodwa mhla ka-26 March iyona ingilosi eyaqhamuka esiqhamuka nalengubo ebomvu engifakayo esithi angiyifaki emva kwese esimgcobile. Iyona ingilosi eyanginikeza ingubo le engiyifakayo. Yonke ingubo le angize ngaya nesitolo ngithi ngiyayifuna ngingazi nokuyazi. Kuyafika ingilosi ifike ikhuluma nomkhokheli behambe boyifuna leyo ngubo ithengwa ngingazi. Angize ngatshelwa ukuthi sekukhona ingubo ethengiwe ngiyangibona nje umkhokheli seyikhipha esethi nansi ingubo utheni inkosazana igqoke bese ngiyayigqoka. Zonke ingubo engiyigqokayo ayikaze zize zithungwe ngami angaze ngazi ngisho ukwazi. Kodwa uma ingilosi sifika nelokhuza nengubo besithi ifake angikwazi ukuyiphikisa. Kukhona into abantu abangayazi ngendaba yengilosi. Abantu abangamaNazaretha baye becabanga ukuthi uShembe ungaphezulu kwengilosi. uShembe mayesesemhlabeni akekho ngaphezulu kwengilosi. They must know that. Ukuthi ingilosi ingaphezulu kwaShembe uma esesemhlabeni. Kodwa uma esesezulwini ngenye into. Kodwa uma esesenyameni ingilosi elawula uShembe. Angaze ngakukhuluma ukuthi ingilosi yathi le ngilosi ehamba noShembe yaqhamuka kuphi kanjani ngingafuni ukukhuluma lo. Ngoba angaze ngitshela ukuthi ngikhulume. Kodwa ingilosi yasitshela ngayo yonke into ngengilosi eyafike yahamba noShembe. Kodwa ngisuke ngakwazi noma kusuke kwakuyiyo yini ngoba umuntu oyibeka phansi. Ongenzeka ukuthi kwakuyiyo ngoba uyazi yonke indaba ukuthi le ngilosi yafika kanjani. Ingilosi eyayilawula uShembe ukuthi akenzeni. Ingilosi siyazi ngisho igama lakho ukuthi uzinzile. Ngake ngathi ngelinye ilanga ngazi noma uhlalene usayidli same ingilosini. Kodwa leyo ngilosi kwakuzinzile igama lakho. Ubaba mkhulu waye ekubeka kahle mayekhuluma ethi uzinzile uthi njengoba siyesithi thina uhlaleleni uthi ubaba mkhulu wayethi uzinzile uthi uMuhammad waye ulokhuza uMoses wayethi uNkulunkulu uJehova uthi. Yonke indawo lapho kune-Old Testament khona ufica uMose ethi uJehova uthi. Bonke abaprofeti bakwa-Israyeli babekhuluma bethi uJehova uthi. Ngoba kwakufika kubo uJehova ekhulume nabo. Kodwa thina sesithi uhlaleleni uthi. Ngoba kufike ingilosi euhlaleleni yafike yakhuluma nathi. Ngakho-ke asinalo ulimi olwehlukile kolimi lwaseBhayibhelini. Njengoba ngisho ngithi onke amalokhuza bonke abaprofeti babebethi uJehova uthi ngoba babengafuna ukukhuluma into esuka engqondweni yabo ngaphandle kwaPaul ababevele bekhulume into esuka engqondweni yabo. But kunomehluko phakathi kokukhuluma ngento esuka engqondweni yakho nokukhuluma ngento oyithunyiwe ukuthi uyikhulume. Ngakho-ke lapha sesikhulume ngokuthi umprofeti uthena ingilosi ithena ukuze lokho kukhuluma kuqonde
ukuthi ukukhuluma okuyisima kanjani icorrect le wash ibele kahle ngisho ukuthi ke kubalekile ukuthi kuyo yonke into esiyenzayo sithathele kulokho okusho ulokhuza umprofeti manje ngiyafisa ukuthi namhlanje ngoba ngithi njena umehluko phakathi kwamadlozi nabangcwele ukuthi leyo nto imi kanjani and it's not my teaching but it's my revival of what the prophet taught. Abantu banomkhuba ukuthi izinto beyifanise noma ingafani. Bajwayela abantu ukuthi bethi hayi manje asingawakhonza amadlozi anani nikhonza Abraham nikhonza Jesus Christ ano Jesu uyidlozi ano Abraham wayidlozi ngani no Mose wayidlozi pho nikhulumelane ngabo. Okokuqala kunomehluko omkhulu phakathi kokukhonza nokukhuluma. Ngingakhuluma ngoMose uze kushona ilanga kodwa angimkhonzi ngikhuluma ngaye. Ngakhuluma ngoJesu noma ngoYeshua kuze kushone ilanga kodwa angimkhonzi ngikhuluma ngaye. So asikho isidingo sokuthi ukhotha uYeshua ukhotha oAbraham ngoba siyakhuluma ngoAbraham siyakhuluma ngoYeshua kodwa asibakhonze sikhuluma ngabo. Ngeke ngiguqe lapha phansi ngimemeze uAbraham ngimemeze uYeshua ngoba angimkhonzi ngikhuluma ngaye. So into yokuqala leyo ufanele abantu beyazi ukuthi awukwazi ukufanisa uAbraham noma uYeshua ngedlozi ngoba uYeshua siyakhuluma ngaye njengoba wasinikeza imfundiso ngoJehova. uAbraham siyakhuluma ngaye ngoba ungubaba wethu kodwa asimkhonzi. But apart from that, ngiyafisa kuba ngicacise ukuthi thina uma sihamba emhlabeni asiphenduki sibe amadlozi. Siba ngabangcwele. Amen. Asiba amadlozi siba abangcwele. Ukuthi ngithi ngiba senyameni mase ngihambile ngibe umoya. Ngachaza ukuthi ngiba idlozi. Ngoba ngaba ne character kuba ngibe senyameni. And therefore uma ngihamba sengenya ezulwini sengidlozi. No. Usathane uyispirit. Idemoni lespirit. uNkulunkulu uyispirit, ingilosi iyispirit. Kodwa awukwazi ukuthi uma ukhuluma ngespirit ubusuthi hayi mangikhuluma ngoNkulunkulu hayi ngisakhuluma ngoSathane ngoba bobabili bangama spirits. Uma ngikhuluma ngengilosi uthi hayi usakhuluma ngedemoni because nalo lespirit nengilosi ispirit. Akuhambi kanjalo. Awukwazi ukuthi uSathane uNkulunkulu simply because bobabili bangama spirits. Awukwazi ukuthi uthi demoni nengilosi bafana because bangama spirits. No. Ngakho awukwazi ukuthi umuntu ofile uthi uyidlozi simply because character wise ubese nyameni. Cha. Asikwazi ukwenza lokho. Ngoba idlozi ngenye into. Umuntu ongcwele ngenye into. Yize spiritually kufana. Iform yabo ifana. Kodwa ukwenza nokusebenza kwakho kwehlukile. Ngakho ke awukwazi ukukhuluma
ngento enjalo uYeshua encwadini kaMathewu 17 wahlangana noMose noEliya uthe mayihlangana noMose noEliya wayesekhazimula bemkhazimulisa labantu uma uEliya noMose babengasekho emhlabeni kodwa babengawona amadlozi idlozi alikwazi ukukhazimulisa umuntu kodwa labo kwakungabangcwele yikho uYeshua wathi mayihlangana nabo wakhazimula ngoba wakhazimusa abantu abangcwele waba nokukhanya wakhazimusa abantu abahlele ezulwini abawona amadlozi ngabangcwele ngiyafisa ukuthi ngifunde intshumayelo kaBabamkhulu yonke ukuze nazi ukuthi asifani nabantu bonke futhi yonke into esiyithathayo siyithathela kuBabamkhulu entshumayelweni kaBabamkhulu eyayingo-1927 wakhuluma kanje siyakholwa ukuthi kukhona ukungena emzini oyingcwele lapho kubuthene khona abasekuphakameni kuJehova umnini mandla onke uyise wabamkhonzayo uJehova unguyise wabamkhonzayo imfundiso le esinezo umprofeti ukuthi uJehova uyise wabamkhonzayo akusuke kimi ukuthi uJehova uyise wabamkhonzayo kodwa umprofeti usifundise lokho wathi uJehova uyise wabamkhonzayo kulomuzi akungeni noma munye ogama lakhe alilotshiwe encwadini yokuphila kubalekile ukuthi sazi ukuthi ukuze ungene ezulwini kufanele ube umuntu noma umuntu igama lakhe esencwadini yokuphila and akuvele nje kuthathwe noma umuntu ebese efaka encwadini yokuphila encwadini yasezulwini cha uyakuphasela ukungena ezulwini uyakuphasela kufana nokubizwa elokhuzeni ukuthi uyithole wenza umatric bese uyobheka ephepheni ukuthi ukhona yini iphepha lizofike lisho lokho ukusebenza kwakho ukuthi ungakanani ukuphasa kwakho kufanele kube sencwadini yokufunda kwakho ngakho ke uthi ushembe lapha abamkhonzayo bayobhalwa encwadini yokuphila and thina singabantwana bakaNkulunkulu ngoba siyamkhonza uthi la ushembe namhla ngiyafisa ukuba nazi ngabafile ukuze lona lowa alungise indlela yakhe ngokuba kwelizayo kukhona ukuphila kanye nokufa. This is very interesting. It's quite interesting. Uthi ushembe ufuna ukuba esifundise ngabalele ukuthi isimo sakho sinjani ngoba abalele mawusufile ukhona futhi ukufa kwesibili noma kube ukuphila usuphila ususemoyeni. Abafile yilabo abangangenile emzini oyingcwele ngenxa yokuhamba kwabo okusebumnyameni bafumana ukufa okubuhlungu okungukufa kwesibili. Kusho umprofeti la ukuthi uma ngabe ufa enyameni kodwa uthi mawusuvuka emoyeni wenqatshelo ungena ezulwini usufe okwesibili. Kungaba iphutha ungaba yishwa ukuthi njengoba silinde sihleli nje nasize uNkulunkulu bese kuba khona phakathi kwethu abangawubhalwa encwadini yokuphila. Njengoba sihleli nje silindele ukuthi sibhalwe encwadini yokuphila. Lento inkulu ngokuthi inglosi yake yaxoxa nathi ngoba naye kibe ijabule nje ikhulume. Esithi
sengihlale kakhulu nani angisawulandela umthetho bengithunyiwe nje kwangilapha nje ngakho ke kufanele ukuthi ngenze lokho engithunyiwe ngoba nami ngifuna ukuthi igama lami lilokhuze libizwe kwabangcwele ishingilosi ukuthi nami ngifuna ukuthi elami igama libe kwabangcwele yayisihlabelela lona le chorus emaKristu uma ebizwa amagama abangcwele uma ebizwa amagama abangcwele uma ebizwa amagama abangcwele uma ebizwa amagama yasho njalo ke English kasho yathi njoba nami ngibona nje ngifuna ukuthi uma ebizwa amagama abangcwele nami elami igama libizwe yathi ngihlabelela ichorus yamakholwa kodwa lento abayisho ibalekile yathi nathi uma ngabe kuba nesihlabelelo esikhuluma ngoNkulunkulu sivumelekile ukuthi sisihlabelele uma sikhuluma ngendaba kaNkulunkulu yasho yasihlabelela lesihlabelelo njengamaKristu uthi ke uShembe sibiziwe kufanele ukuthi ukuze singene ezulwini amagama ethu kube amagama akhona encwadini yokuphila akhona encwadini yasezulwini kodwa uma ngabe engekho amagama ethu iphelile indaba yethu sofa ukufa kwesibili uyaqhubeka umprofeti uthi abaphilayo yilabo abazuza umusa inkosi ebavusa bengakwembethe ukubola ibangenise emzini oyingcwele labo yibo abalidlayo ifa lombuso wezulu uma sifa bese sizuza umusa kuNkulunkulu uNkulunkulu esembethe singanakho ukubola esingenise ezulwini siyoba indlamafa yasezulwini umanje usungena ezulwini usuyindlamafa asezulwini and njengoba silapha we are only fighting for that ukuthi asithi masihamba sezulwini singakwembathi kubola uyabona umuntu uma efa uyabola kodwa uma isidumbu sizohlala ngizobuya ngibuyiswe esidunjini ngizokuzwa ukubola kwami kodwa uthi ingilosi uyakwazi ukuthi uvele usuke lapha uma uphuma nomphefumulo wakho usuke ubheke ezulwini usidumbu silapha siyabola senzani awusekho kuso uzohambile yasho njalo ingilosi ngobaba ilanga yathi nithi konke ubaba ilanga wafa mhla ka-19 kuDisemba yathi kunjalo yathi wahamba kudala yathi lo muntu akahlali esidunjini esibolayo akahlali kwangasahleli yena wakudala yena wahamba nathi ke kuza isikhathi lapha esizovele nje sisukela emhlabeni sibheke ezulwini and ingilosi yake yakubeka ukuthi go hamba kube khona isikhathi lapha esovele sisuke njengo Eliya sibheke ezulwini yathi akukho impossible ukuthi nakithi kwenzeke njengo Eliya uvele usuke nje na uyezulwini kuphela ungazi ukuthi wabeka usuyezulwini imfundiso kaShembe leyo ngizwile abanye bethi ufile angazi noma wake wayefuna yini ukuthi kwakuyini ukuvusa kwenkosi emathuneni wayesekhotha uPetros 3 verse 18 to 20 uma inkosi yavusa kukhona ukuvuka kwabafileyo nxa kungekho ukuvuka kwabafileyo kavusanga naye uKristu
uthi ke ushembe uma kungekho ukuvuka kwabafileyo noKristu akavuswanga nathi siyovuswa kwabafileyo njengoKristu so vuswa kwabafileyo njengoKristu ngamanye amazwi uKristu wafa sabola isidumbu wayesevuka kwabafileyo ngenkathi sehamba kwasekuhamba umoya wakhe kodwa imfundiso yamaKristu ayinjalo kodwa khona iqiniso yilolo ukuthi uJesu wafa isidumbu sakhe saphela sangabikho kodwa wayesevuka kwabafileyo asazi noma wavuka wayesehamba ezulwini njengo-Eliya noma wahamba kanjani but we are not interested ngoba isidumbu sakhe asitholakala mhlawumbe wavuka ngokomoya wahamba washiya isidumbu basale basintshontsha wahamba ngesidumbu ezulwini njengo-Eliya ayikho into eyisimangaliso ukuthi ula emhlabeni uvela uhambe ezulwini ayikho no-Eliya kwenzeka kuye ingilosi yathi kwakwenzeka ngakithi asazi nokuthi nomkhokheli wayekuphi ngenkathi ehambile kodwa yathi ingilosi uma ngabe uthi usesemhlabeni bese usiwa ezulwini izinto zasezulwini ziba nomfanekiso wokusemhlabeni lapho ibuza kumkhokheli ukuthi ungakwazi ukuthi usikhomba lo mfula othi wahamba nami nawo waya khona ukuthi umkhokheli angikwazi ukukhomba yasithi ngeke uzokwazi ukukhomba ngoba uma ngabe usiwa ezulwini ulapha emhlabeni izinto zasezulwini ziyayithathe umfanekiso wasemhlabeni meaning ukuthi wayesezulwini kuningi ukufunda esikutholile okunye asifuna ukukhuluma kodwa kuningi ukufunda esikutholile sikufundiswa ingilosi nina bantwana basekuphameni yazini lokhu namhlanje ubusisiwe ongamthukuyise nonina athi bangamadimoni njengokwenza kwabangaqondi bephendukezela ivangeli balenza indaba yabo yomdlalo usheme uthi singasho ukuthi abangasekho emhlabeni amadimoni niyakuzwa lokho ngoba lokho kwenziwa abantu abangayiqondi indaba kaNkulunkulu kodwa akusho ukuthi umuntu ofile engeke ebe yilidimoni uma ngokomoya uyidimoni ungathi mawusufile futhi ube yilidimoni akusho ukuthi mawusufile sonke masesifile soba yidimoni kodwa futhi akusho ukuthi singebe yiwona amadimoni nijwayele ukukhuluma indaba indaba kalukhuza indaba yentombazana yasePhakameni le ntombazana lena yathi bayisifuna ukufa esikhuluma ethi mina angaze ngikholwe ize ngihlala la ePhakameni ukuthi angaze ngikholwe mina bengathandazi mina ngibafundisa futhi amantombazana amanye ukuthi angathandazi mina benganikeli futhi ngibafundisa amantombazana benganikeli mina bengiqomile ngidayisa ngomzimba ngilala namandiya ngilala nabantu bakwaMashu yonke into bengiyenza uthi ke ubaba ilanga ngathi cela phela intethelelo ngoba uyabo ukuthi uyahamba manje yathi hayi baba uvuma ukuthi ngicela intethelelo inhliziyo yami ikhulu yahamba emhlabeni kuthe kungapheli ngisho 6 months kubonakala intombazana kulamakhosazana athi hlala nawe isigula nje igula uthe nethethandazela ubaba ilanga kwasekuqhamuka le ntombazana eyayisanda kufa ePhakameni yathi yimi baba yimi engihleli kule nkosazana nangempela lokho akusho vele ngisesihogweni ngiyasha kodwa ngifuna ukuthi ngingashi ngedwa
ngifuna ukuthi nalaba ngihlale kubo ngoba njengoba ngila lapha engikhona angisakwazi ukuqoma ngoba ngangiqoma abantu basemhlabeni manje ngiyababuka labantu angikwazi ukuthi ngizokwenza njani manje ngene kule ntombazana ngoba ngale ntombazana ngizoqhubeka ukwenza lento engangivele ngiyenza leyo ntombazana yayi inzalo la kuleli bandla kodwa yayisiyidimoni wathi baba singekwenzele nomsebenzi ke noma sikunikelele yathi intombazana hayi ngingamtshela nginikelele kodwa ngazi noma ngiyosuka kuye ngoba baba inhliziyo yami ikhulu ubaba yathi mayivuka le ntombazana wayitshela yonke lento ngoba yayimazi intombazana yayisi izama ukuthi imnikelele kodwa kwathi 6 months thereafter yatholakala futhi intombazana isigula usithene sithi ubaba uyayithandazela yaqhuma futhi le demon yathi yimi baba hawu uselapha uthi baba inhliziyo yami ikhulu akuvumi nokuthi ngisuke kule nto ngoba inhliziyo yami ikhulu so lokho usifundisa ukuthi uma sinikelela abangasekho kodwa akuchazi ukuthi bonke bawemukela lo mnikelo khona abantu abafa abanenhliziyo ezimbi abangeke bewemukele ngisho umnikelo usubanikele ubhengene ezulwini njengoba bayakhuluma nje nangonina kaPetro owathi uNkulunkulu esevumela ukuthi akaphume esihogweni kodwa uthema seyiphuma ebona abanye abantu bebambelela ngentambo badiliza phansi wayesehlala khona esihogweni nale ntombazana ke yayinazaretha ifinazaretha kodwa yayidimoni kuhle kuba ngisho kini ngithi indawo yabaphilayo ikhona kini kanye nezingilosi ohamba ngokulunga inkosi iyomvusa imngenise eparadise okungumbuso wayo osekuphileni okuphakathi usibaba omkhulu lento engiyikhulumayo ngikhuluma into ekhulunywa ubaba omkhulu ukuthi abantu bebenesithombe sokuthi ubaba omkhulu kwakuyinto enjani busuqhathanisa nalabo shemba bakhona manje ukuthi ngempela laba bakhona bayashumayela yini bashumayela bathini ngiyazi ukuthi abafile bayisihibe kwabaningi ngenxa yokweqiwa uthando lwabo kuhle ukuthanda umzali wakho nesihlobo sakho lokho akukubi uJehova kodwa ningaweli ekubathandeni okwedlula ukuthanda uThixo funa niduke nenze okuphambene nomyalo enginiyala ngawo nena uyalwa ngawo kuMathewu 10:37 kuhle ukuthanda abazali bakho kodwa ukuthanda abazali bakho ungakwenzi kube ngaphezulu kokuthanda uNkulunkulu ngoba uma nithanda abazali benu nje ngaphezulu koNkulunkulu nizoduka bakhona abantu ababedala mina ngeke ukwenza umsebenzi kaBaba ngeke ukwenza umsebenzi kaBaba omkhulu hayi uma ngabe ubaba noma abazali bami bethi angakholwa ngeke ngikholwa konke njalo kodwa ukuthi awukholiwe ngoba wenqaba umzali wakho lokho kusho ukuthanda umzali wakho ngaphezulu ukuthanda uNkulunkulu kuMathewu 10:37 uJesu uyesho uthi othanda uyise nonina kunami kangifanele nothanda indodana noma indodakazi kunami akakufanele kungilandela akangifanele niyawuzwa lo ma uthanda umzali wakho ngaphezulu kaNkulunkulu noma uthanda indodana nendodakazi yakho ngaphezulu kaNkulunkulu awufanele ukukholwa ukukholwa kufanele ngakho uthande uNkulunkulu kunazo zonke izinto fanele uthande uNkulunkulu kunazo zonke izinto imfundiso leyo kaShemba nizwile emthethweni wayizolo ukuthi angisekwakhonza amadlozi yes uShembe
kodwa namhlanje masifundisa abantu ukuthi bengakhonza amadlozi balwa nathi kodwa kusho uSembe specifically nomthetho othi anisahlangani nabafweni abenza lo okunjalo ngoba abenza okunjalo bayanengeka kuJehova. Kushaye ukuthi abantu abakhonza amadlozi bayanengeka kuJehova. And sihlale sisho lento sithukwa ngalento. Kodwa namhla kusho umprofeti and abantu abasithukayo amaNazaretha athi ngaphansi komprofeti. Kodwa ayesithukele into esikhuluma specifically ukuthi sikhuluma ngento okukhuluma umprofeti kuye ukuthi abantu abakhonza amadlozi bayisinengiso kuJehova. Kodwa mase ngisho njalo mina ngiyathuka. Ngaso leso sikhathi babuza onkwanyana nomzelimi bathi nceku yenkosi angeke sisahlabela okhokho bethu na. Ngake ngachaza ukuthi unkwanyana kwabo kade kuyisangoma esikhulu manje seyiNazaretha. Kodwa kusho ukuthi noma iNazaretha wayelokhu ebambelele emadlozi ukuthi awu Nkosi asezikwazi bahlabela ubabamkhulu. Ngoba kade isangoma eyenza lethi sizamngena. Wayephendula umprofeti wathi cha bantwana banhliziyo okwenu kuhle ukuba nibakhumbule eladini elikhulu emzini kaJehova ekuphakameni kunokuba nenze njengalabo abangenayo uThixo. Okukhulu ushusheme okukhulu ukuba nibakhonzele eladini. Ukhonzela eladini kwenze njani? Ukunikela. Ningenzi njengalabo abangamkhonzi uThixo abanganayo uThixo. Batabami ukufika kwethu kulomhlaba kwaba ukuzokhulula amathambo alele othuleni lomhlaba nemimoya oyihlo entuntayo eyayihlala emathanjeni njengezinyoka. Sesifikile thina boshembe oyihlo bavuka emathuneni bahlabelela bathi kade sivalelwe teta singene simkhonze uJehova namhlavuliwa amasango. Kunjani? Uthi thina sehla ezulwini ukuba sizokhulula okhokho benu ukuba beyeke ukuhlala emathanjeni njengezinyoka beye ezulwini. Bathi mabeyizwa lento bajabula bathi teta singene simkhonze uJehova kade sasivalelwe namhlavuliwa amasango. Amen. Ushishana. Kodwa thina sathatha obabamkhulu sibafanisa nabantu abahlala elukhuzeni emathanjeni njengezinyoka. Sithi abantu abaphindele lapha ushembe wehle ezulwini ezobakhipha khona. Mase sibatshela ukuthi no nina nisezulwini besithuka. Besibize ngayo yonke into. Besibizele yonke into ngokufundisa into efundiswe ngushembe. Uma ngabe abantu bebazi bebezobuthana kanye nathi ekuphakameni sikhalele abasekufeni ngoba basosizini. Ukuba abantu bayazi ngabe bonke benza njengathi bayanikela benikelela abantu abangasekho ngoba abantu abangasekho basosizini. Ngesho abakwazi ukuba bebuye bezositshela kodwa basosizini. Lo owaziyo basosizini. Umprofeti wasitshela ukuthi abantu abangasekho basosizini. Nengilosi ehlala ezulwini iyasitshela ukuthi nibheke indaba yokufa. Nibheke indaba ivangeli lelo lengilosi elikhulu kakhulu ukuthi asibheke indaba yokufa. Ngoba alukho usizi olufana nosizo ongahlangana nalo uma usufile. Ngoba uma usufile awukwazi ukuthi usikhulule. Mangaqhamukanga abantu bakini bacabanga ukuthi benikhulula abasesemhlabeni anikwazi ukuthi nikhulule. Sasizonxusa ukuba bagezwe bathethelelwe izono zabo bangene emzini wengcwele. Sasizonxusa.
uthi ushembe thina abashombe seza lapho ukuthi sizonxusa sizocela uNkulunkulu hanwa nezwe leyo seza la emhlabeni kuba sizocela uNkulunkulu ukuthi ebavumele ukuthi bageze bangene emzini wengcwele ngoba bafa bengakwazi ukukholwa akusho ukuthi mawufika ungakwazi ukukholwa uzovela ungene ngezulu futhi ke ushembe seza lapha emhlabeni kuba sizonxusa ukuba nabo bangene emzini wengcwele namhla ilowo nalowo akanxusele uyise nonina uNkulunkulu kuba bakhunjulwe ekudingisweni babuyiselwe eEden elingumoya wakhe ethembeni elisha ushaya ukuthi umuntu nomuntu akakhiphe umnikelo enxusele umndeni wakhe kuNkulunkulu njengoba suke sikhipha iminikelo njena sisuke sicela kuNkulunkulu sinxusa. And you must understand the word ukunxusa ukucela ukuthi ngalomnikelo Nkosi ngiyacela ukuthi umndeni wami ungene ezulwini seza ezulwini kuba sizofundiswa ukucela ukuthi ucela kanjani kuNkulunkulu ukuthi umuntu ebese ideni elingumoya wakhe ebese ideni elingumoya kaNkulunkulu ebese thembeni elisha yebantwana basephamini ayikho into engicabanga ngibona ukuthi idabukisa njengabantu abangakholiwe yabona mawungakholiwe uhlala ushawa uvalo nje unovalo nje ngoba ungafa noma nini ufe noma kanjani futhi ufile futhi awuyezulwini kodwa thina asinavalo ukufa ngoba ngisho ngephutha ngingafa kodwa iqiniso ukuthi ngizoyezulwini lokho kungeqiniso lapho ngenzeka ngephutha ngife ngendlela ebengakafuni uNkulunkulu ukuthi ngife ngayo kodwa one thing sure ngizokuyezulwini ngoba I tried my level best ukuthi ngigcine umthetho kaNkulunkulu I tried my level best ukuthi ngihambe ngokuqonda kukaNkulunkulu ngenze lento engishoyo isho njalo uNkulunkulu kuDuteronomy 23 uthi ngizothuma ingilosi kube ihambe nani inivikele kupho konke uthi kodwa ningayicasuli ningahlubuki kuyo ngoba manje hlubuka kuyo ngeke inixolele ngoba igama lami likuyo ithi kodwa manihamba ngendlela kaNkulunkulu kothi laba abanizondayo nami ngibe isitha sabo ngoba isitha sabanizondayo uma benizondela ukuthi nilalela lengilosi engiyithumile kodwa uma nina ngokwenu ningayilaleli ngeke niyeke kunijezisa ngoba igama lami likuyo mangana namanaza athathu kuhlaleleni bambiza ngayo yonke into but woe unto them because uhlalele nengilosi kaJehova uma uthuka yona uthuka uJehova kuzwakala lokho umprofeti wabe esekhuluma indaba kaLazarus nesicebi ethi omunye wayesekuphileni omunye esekufeni osefeni wakhala enxusa ukuba kuthunywe osekuphileni ukuba azophilisa ngomunye oshayo ekufeni wathi ma ulokhuza isicebi sesisenkingeni sasesiyocela ukuthi awu akeke hamba umnye eyokwatshela emhlabeni ukuthi hey kunzima batabami wala ukhokho wabo wathi olapha akezi ngapha nolapha akavunyelwe ukuza ngapha isicebi sanxusa ukuba sivele noma ngephupho ukuze sibike ngalesi simo yebo isicebi sasiludinga usizo yikho sabheka emhlabeni ukuba basixolisele basikhumbule elatini kaThixo ezweni lakubo isicebi sacela sathi hayi angcono ngihambe nami noma ngephupho ngiyobatshela labantu ukuthi kunzima lapha engikhona
kodwa kwathiwa hayi bakhona oMose noma ngafika ingilosi ibatshele bayoyiphikisa njenganamhlanje nje namhla uNkulunkulu uthumele ingilosi kodwa namanje kusekhona abantu abasithukayo nabathuka ingilosi kuthiwa hayi asikho isidingo sokuthi uzohambe ngephuphu yobatshela ngoba ingilosi iyathunywa abaprofeti bathunywa bafike baba reject so uchitha isikhathi ukuthi singathuma wena uma umuntu echitha ivangeli lengilosi iliphi ivangeli usuke libhekile ngoba umprofeti ungaphansi kwengilosi ngokubani obhekile lokho awukwazi ukuthi engilosini ukuthi uShembe wathi ngoba uShembe wayetshelwa ingilosi esemhlabeni uShembe waba mkhulu esesezulwini kodwa selapha emhlabeni wayengaphansi kwengilosi emthumayo nemtshela ukuthi yenza njani bantwana bakanhliziyo kukhona isigodi sosize kukhona abanhliziyo zabo zisekwahlulelweni abasacashile nje kodwa abalindele ukugwetshwa labo ke ilabo abangamthandi uThixo ilabo abangamthandi uThixo uma abalindi bebopha isigelekeqe besivalela etilongweni usihlawulela kuso noma osibophile yebo isamphula umthetho sishweleza enkosini yomthetho asishelwezi kuso kanjalo nokoyihlobenu abasekuboshweni nxusane inkosi yomthetho kuba ibageze ibephule amen abantu bayizwa lento uthini bamkhulu uthi ubaba mkhulu uma ngabe uboshiwe ucela kumuntu ombophile ukuthi ephume ejele njengoba obaba bethu bafa njena bewoshiwe sizocela kuNkulunkulu ukuba bekhishwe ejele awukwazi ukuthi wena ukhiphe umuntu ejele ngokwakho uyocela kumuntu ombophile umuntu ombophile uNkulunkulu ngakho ke uyocela uNkulunkulu ukuthi umuntu oboshiwe ephume ejele hayi ukuthi uyicela kodwa thina senze njani sihamba siyoguqa kubantu abafile siyocela intethelelo ucela intethelelo ucela yonke ucela umuntu ongazi noma usesihogweni kodwa the safest thing yokuyenza ukuthi ucele kombophile ucele komaziyo ukuthi uphi abasekuphameni abasiwa amadlozi abayizona ezithutha bangabangcwele ngokuba bahlezi nongcwele ebungcweleni bakhe kushembe mangithi thina sibona amadlozi hayi ukuthi ngisukulento ngesusengqondweni yakho kwathemba wathi abasekuphameni abazona amadlozi kodwa abangcwele uma sikhuluma ngabangcwele sikhuluma ngalento abantu abathi ngakho kodwa singcwele singabangcwele ngoba sihlala nongcwele ebungcweleni bakhe kanjalo abaphandle komuzi wenkosi enkulu yibo abangamadlozi abafuna okwabaphilayo ngenxa yosizi ababulo ngenxa yokungabi nandawo ukubeka kahle uthi abamadlozi ilabo abangekho emzini ongcwele abasabheke ukuthi besizwe ngabantu abaphilayo besizwe abantu abaphilayo manje abantu abaphilayo babasiza kanjani basiza ngokubanikelela labo kodwa emakhaya bayahlatshelwa benziwe yonke into kodwa iqiniso ukuthi basosizini abanayo indawo mhlawumbe ngisho ngithi umama wayekholiwe kakhulu umama wavele nje wasitshela ekseni ukuthi uyahamba emhlabeni kade sekufika abantu basezulwini bemlandile ngo-12 nangempela bafika wahamba wayezulwini angahluphi umama lokhu kwabakhona akaze ebuye kimi ezothulambile akaze umama ebuye kimi ezocomplaina ngaye kodwa umama wabuya kimi mhla ngingasathandazi engibuza ukuthi angithandazi ngani ngoba wayengilosi
engongcwele mawuthanda ngathi wayedlozi lami elihle kodwa ushembe wathena siwona amadlozi wayengongcwele ezombuza ukuthi bathi iyona nto le engakufundisayo ukuthi ulala ungathandazeli njengoba abantu abangathandazi bathemba imithi wena awuyazi imithi uthembeni mawungathandazi ayikho abantwana basekuphameni into edlula ukuthandaza ayikho into edlula ukunikela noma yiluphi usizi onalo thandaza unikele noma ungakaphendula okwamanje kodwa ungasho ukuthi ayikade ngangithandaza ayikade nganginikela cho ungakusho lo thandaza nikela yize esontweni ngoba ekugcineni kokugcina uNkulunkulu amen alukho usizi olungeqede uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu usizi akaqedi ngesikhathi esithanda ngalo akaqedi ngesikhathi esithanda kodwa lona usizi loqedwa uNkulunkulu kodwa akaqedi ngesikhathi esithanda ngalo eliwashilithi aye ijise phakathi angibona ukuthi lesikhathi siyabheda cha ngendlela esiyisona la phansi ya soshaya kodwa maswa oh mina ngizange ngizesontweni ngawuthi sekusele look ngawuthi sekusele ngiyabona awu kanti kwana past 2 mina ngithi umuntu 9 nje oshaya Nkosi busephama kwebani Osi
Oh